Hello friends, kotal notification to ye hastene jobs YouTube channel no rojotono lamsogo. Friends tini kotal notification ka TTAA DC ni bising tina kotal notification ka ni rokorka. Omongka narojara executive officer and accounts officer job ni bagai apply khlaijaknai rok tei narok ni bagai written examination ni bagai derjaka written examination chalanai 7 July 2022 o tarike no written examination lajaknai tei narok ni token number tei room number no ro website jak tongo o website a habina narok download ma khainai te examination hall entry khlain thangpro norok login tilangnai Aadhaar card and token number tilangai na examination hall entry ma khainai phading ke sara kaisa notification nainai. तो फ्रेंड्स आर काisa notification का PA2 stenographer job ni bagai norok jara apply khlaijak tongnai rok tei norok ni bagai written examination ni bagai derongka 26 July 2022 time rijak tongo 11 AM ni simi 1 PM jora tuina exam chalanai 26 July 2022 o tarike no exam lajaknai tei norok ni token number tei room number download khai thanke TTAADC ni website rijak tongo o website habaina download ma khainai examination hall entry khlain thangpro Aadhaar card tei token number tilangai na written examination hall entry ma khainai. तो फ्रेंड्स ओमोका TTAADC ni bising tina je written examination ni kaini notification omo khai kotal job ni video naina bagai hastene jobs YouTube channel no subscribe khlai di.